Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugubwa neza ari nako dutangira amakuru yacu tuhera mu gihugu cya Uganda. Ni inkuru navuga ko idashimishije cyane, amakuru ava yatugeraho muri aka kanya aravuga yuko batatu mu bakozi ba hafi na bwana Perezida Museveni banduye icyorezo cya COVID-19 nawe ngarongera isuzumwe nk'uko amakuru atugera akomeza kugira bivuga. Nakwibutsa ko Uganda ni igihugu kibasiwe n'icyorezo cya COVID-19 mu bihe bishize, nyuma yuko hari abakozi batatu bo mu biro bya Perezida Museveni bapimwe bagasanganwa ubwandu bwa COVID-19 ubwo bari bavuye i Dubai, Abu Dhabi na Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. Umuganga we bwite yavuze ko nawe agomba kongera kuyisuzumwa. Bariya abakozi bari bavuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu aho bari banaherekeje Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu muhango wo gufungura imurikagurisha mpuzamahanga riri kuhabera. Imurikagurisha rizamara amezi agera kuri 6. Uganda ikaba ihafite icyumba imurikiramo ibyo ikora. Umuganga bwite wa bwana Perezida Museveni witwa Dr. Joseph Okiria yarayanditse kuri Twitter ko bariya abakozi basanzwemo ubwandu bwa kiriya cyorezo, ni ukuvuga COVID-19, ubwo bari bakubutse mu ruzinduko bari bajyanyemo n'umukuru w'igihugu cya Uganda. Yanditse agira ati, nyuma y'uruzinduko bari bajyanyemo na Perezida i Dubai, Abu Dhabi bagaca no muri Addis Ababa muri Ethiopia, abakozi batatu mu biro by'umukuru w'igihugu basanganywe ubwandu bwa COVID-19. Joseph Okiria yavuze ko abagaragaweho ubwandu bashyizwe mu kato. Dr. Joseph Okiria yunzemo ko nyuma y'uko bariya abakozi bapimwe bikagaragara ko banduye COVID-19 na Perezida Museveni yarapimwe basanga ataranduye, ariko ngagomba kongera gupimwa cyangwa se kwisuzumisha. Muri iki gihe rero abaturage ba Uganda ntibari kwandura kiriya cyorezo cyane uko umubare w'abandura ku munsi uri munsi y'abantu 100. Minisiteri y'ubuzima ya Uganda ikaba yaratangaje ko kuri uyu wa gatanu umubare w'abanduye kiriya cyorezo mu gihugu hose ari abantu bangana n'ibihumbi 124,437 kuva kiriya cyorezo cyagera muri Uganda muri Werurwe, ni ukuvuga mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize wa 2020. Kikaba kimaze guhitana abantu bagera ku 3,172, abagera ku 96,237 bakaba barakize iki cyorezo cya COVID-19. Uganda rero yaribasiwe cyane n'icyorezo cya COVID-19, gusa umunsi wa none urumva ko imibare y'inzego z'ubuzima igaragaza yuko cyagiye gicogora, gusa akaba ari ubwoba bw'uko iki cyorezo cyafata bwana Perezida Museveni n'imyaka y'ubukure ugasanga cyaba cyanamwirenza, ariko amahirwe hari nuko abaganga be baba bari maso, baba bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo barinde ubuzima bwe umunsi ku wundi. Mu yandi makuru, impamvu yatumye Miss Nishimwe Naomi yitabaza urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB n'urwego rw'umuvunyi. Miss Nishimwe Naomi wiyambaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'urwego rw'umuvunyi yifashishije urukuta rwe rwa Twitter. Yasobanuye ko hari umwe mu bamukurikira yageragezaga gukorera ubuvugizi nk'uko yabigaragaje. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Ukwakira 2021 ku rubuga rwa Twitter abantu bacitse urondogoro nyuma y'uko Miss Nishimwe Naomi yandikiye RIB n'urwego rw'umuvunyi abasaba kureba ubutumwa yabandikiye. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru kimwe cyandikira ku butaka bw'u Rwanda, Miss Nishimwe Naomi yavuze ko hari umwana w'umukobwa yakoreraga ubuvugizi. Ati, ni umukobwa wanyiyambaje atafite ikibazo gikeneye ubuvugizi, ati rero niyo mpamvu nabigenje kuriya. Ati buri rwego naruhaye amakuru kandi natangiye kumenya ko bari gukurikirana ikibazo cye. Miss Nishimwe Naomi yavuze ko nta kibazo cyihariye yahuye nacyo, ahubwo ko bwari ubuvugizi yakoreraga uwamwiyambaje. Uyu mukobwa yavuze ko yahisemo gukoresha ubu buryo kuko yabonaga kujya ku cyicaro cya buri rwego yari akeneye biri bumutinze cyane ko atari hafi. Kwandikiriza inzego rero byakuruye amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Barimo Miss Mutesi Jolly babaza Miss Nishimwe Naomi niba hari ikibazo yaba yahuye nacyo. Miss Nishimwe Naomi ni umukobwa rero wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2020, akaba umwe rero mu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa rero uretse ikamba rya Miss Rwanda yegukanye, asanzwe azwi cyane mu itsinda ry'abavandimwe rya Mackenzie rikunzwe cyane ku rubuga rwa Instagram. Mu yandi makuru, yibye shebuja arenga miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda nk'igihembo cyo kuba bararyamanaga nk'uko byagiye bigarukwaho. Umukozi wo mu rugo witwa Ruth Kaecha akaba avugwaho rero kwiba shebuja akayabo ka miliyoni 1,300 by'amashiringi ya Kenya, akaba miliyoni 12 z'amanyarwanda, nyuma yuko we avuga ko ayo mafaranga shebuja ngo yamuhaye nk'ishimwe y'uko basambanaga. Uyu mukobwa yari yatawe muri yombi ashinjwa kwiba Paul Mwangi yakoreraga mu rugo rora hitwa Mutayiga. Amakuru avuga ko ubwo uriya mukobwa yari amaze kwibagirana ayo mafaranga ngo yayikenuje,
agura isambu ibihumbi 570 by'amashiringi, andi ibihumbi 500 ayahase ngo ayikenuze. Yataye muri yombi rero asigaranye ibihumbi 70 by'amashiringi. Ubwo uriya mukobwa yitabaga ubutabera yavuze ko atigeze yiba uwamushinjaga, yavuze ko yari asanzwe afitanye umubano wihariye na Mwangi Paul, bityo ko amafaranga ashinjwa kwiba ari ishimwe yamuhaye yuko yamuryoherezaga imibonano mpuzabitsina. Yavuze ko umunsi ahabwa ayo mafaranga shebuja ngo yari yatashye hakiri kare, hanyuma ngo barangiza kuryamana nk'ibisanzwe agahita amuha ayo mafaranga. Abajijwe impamvu yahise ataha, Ruth yavuze ko ari ukubera ko yari afite ubwoba bw'uko nyirabuja ashobora kuzamuvumbura ibyari riyabanga. Hanyuma yongeyeho ko Mwangi Paul yafashe icyemezo cyo kumushinja ubujura nyuma yo kumukumbura. Urukiko rwahamije uriya mukobwa ibyaha yarwaga, rumukatira gufunga imyaka igera kuri 3 isambu yari yaraguze iyo yashyizwe ku isoko, amafaranga ayivuyemo ahabwa Mwangi Paul. Ejo kuwa gatanu Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yakoresheje inama y'imitwe ya politiki yemewe n'amategeko, baganiriye ku mwuka mubi wa politiki uri mu gihugu. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda yaduteguriye iyi nkuru. Umugambwe Sabanyafrodebo, umwe mu gitavye inama ihuza imigambwe yemewe n'amategeko, yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kuri uyu wa gatanu, uranegura umubano uri hagati y'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'iyindi migambwe. Daniel Manirakiza yawuserukiye aratanga uturorero. Turafise ingorane aho hariho mu ntara ya Bujumbura icegera cy'umukuru w'umugambwe, abagenzi bo mu mugambwe uri ku butegetsi bamwagirije yuko yatutse umukuru w'igihugu. Ubunya akaba ari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Hanyuma muri komine Rusaka Mwaro naho ngiye turafise icegera cy'umukuru w'umugambwe muri iyo ntara, nawe igihe habaye bya bitero bibereye hariya yaciye afatwa yuko ari muri bijya bitero. Mugasha mwumva yuko ngaho hari hagahaze. Mugenzi we Simo Bizimungu, umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL utavuga rumwe na leta, watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka yunga muri iryo. Uyu yebutsa ko arangwa ukutihanganirana mu vya politike ku mitumba. Mugabe tuko turavuga rero kubana neza, haraba n'abandi umengo bashobora kuba mu gihugu ataco bafite bo marira igihugu, icyo gihe kwa kubana neza umengo gusa no kuba kuriko gufite agatotsi. Ari nacyo gituma je nagomba kuvuga nti ego ku nzego zo hejuru mu migambwe turabanye neza, ariko hasi haragahaze hajya hasi ku mitumba haracyabonekana kwinubana kuraba n'abandi. Oyo kubonana nk'abarundi bakabonana mu migambwe gusa. Ico bikoze iyindi migambwe nka Florina ubona ko hari cahindutse kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika ubu. Cecile Nshimirimana arongoye uwo mugambwe. Dutangura nko muri 2015 mu barabara hari ibigumuko n'abanywanyi bagwana, ubu ntibikiriho. Kare baraturira wasanga abo mugambwe runaka baturiye permanence y'undi mugambwe, ubu ntibikiriho. Muri forum tugiye mu manama ndibuka yuko ari imigambwe itaza mu manama, ariko ubu iraza. Ntitwokwiha akazi ko kujya mu banyagihugu turongoye tukababwira twebwe muri rusangi imigambwe yose, abakuru b'imigambwe turumvikana tuvugana neza. Namwe rero banywanyi bacu muvugane neza n'abandi banywanyi bindi migambwe. Ku Rwanda rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi utungwa gatoke kubangamira igindi migambwe uvyamirira kure. Godelier Veninahazwe niwe yawuserukiye muri iyo nama yo kurabira hamwe ingene icuka ca politike cifashe mu gihugu. Kubana runtu habe kutitiranya umugambwe n'intwaro canke n'ubutungane, kuko abagenzi